Menjua-jua man banta krina ngawan perpulungan sini kelengi Tuhan. Salam sehat, salam semangat man banta krina. Ibas perkuah ate Tuhan, banci dengaka kita ikut muat bagin. Ibas kebaktin pekan doanta warisi peenem kenenda. Kerina enda banci jadi erkiteken keleng ate Tuhan, si tetap mempercayakan wari-wari enda guna si dalani. Makana mari si benaken kebaktinta, resikap kita guna bengket kubas kebaktin, mari si benaken. Kebaktin pekan doa warisi peenemken enda. Ibenaken ibas gelar di bata bapa sinepadoni ras kerina isina. Ibas gelar Yesus Kristus singgo ngajari kam ertoto. Ibas gelar kesah si badia sinemani kegeluhendu ibas doni enda. Perkuah ati Tuhan Yesus Kristus kekelengen di bata bapa ras kerembaken kesah si badia ras kam kerina gelah. Amin. Nina ibas pertotonna, oba pangku, lakap lit si metahat ibas kam. Agui min calung kini seran enda ibas aku nari. Tapi labo peratenku, peratendulah. Mari si puji Tuhan ras kita rende, ibas kitab Dendenta nomor 205 ayat si pemena. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Tuhan gosikap kami kerina guna dengkehken kerna katandu. Kemahendupe gosikap guna nuriken kerna kebenarandu. Kuasa indu kami selalu gegeh kuasa kesandu si badia. Gelah kerina kami ngasup guna ngantu sisa. Dengan terdilo pe pusuh kami gunang geluh ibas katandu. Dengan tuhu-tuhu katandu banci pe igeluhken kami ibas kegeluhan kami. Gelah banci sinterem pe itandaina kam Tuhan si isembah kami. Arah kerina dampar geluh kami. Teruji maka kami anak-anak Tuhan. Ngaku kami maka melala salah lepak sidiban kami. Mindo kami gelah i almindu kami Tuhan. Gelah tetap kami atan dengan metunggung jadi si kerajangandu. Terpuji kam Tuhan arah katandu. Sebab Yesus Kristus Tuhan ertoto kami mindo man bandu. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Mari ras-ras kita ngoge kitab Jakub bindu 5 ayat 10 telu seh kubas ayat 10 walu. Adilit sekala ibas kam ngenanami kini seran, ertotolah ia mandi bata. Adilit si ermeriah ukur rendelah ia muji di bata. Adilit si sakit, idilonalah pertua-pertua ibas perpulungan. Gelah itotoken pertua-pertua ia dengan iminakina ibas gelar Tuhan. Pertoton si bagai si ibahan alute man Tuhan.
tentu pepalem kalak si sakit Malem me ibahan na Tuhan, malem me ia ibahan Tuhan ibas pinakit na enari. Jana i alami Tuhan me dosana si enggo ibahanna. Maka aku kenlah dosandu sekala-sekala ilebe-lebe temandu. Jana ertotolah kam pekepar karena teman gelah malem kam. Pertoton kalak si bujur ergegeh kal. Nabi Elia pe manusia nge bali res kita. Alu tutus ate ertoto ia gelah nusur udan. Jenari lego 3,5 tahun dekahna. Kenca ertoto ka ia mulihkan. Reh udan ilangit nari. Jenari tanah mereken hasilna. Sejenda me pengogenta. Turang rasenina sini kelengi Tuhan. Ibas pekando anta warisi peenem kenenda. Temanta emakapkan ulih pertoton. Kerina kita perayakan geluhta pertoton tarulih. Amin nape makatap kange kita ertoto hanya sebagai rutinitas. Tapi secara umum, tupung kita ertoto mindoman Tuhan, lid ijay pengarapan. Lid ijay kini tekenta, singarapkan rulih pertotonta. Makana adi rulih pertotonta sehkaryah naukurta. Amin na pe banci kange tupung laruli pertotonta lengangai pak sana akap Tuhan na teta. Tapi ading gundekah laruli banci katurah penungkunan ibas pusuhta keleng dengange ate Tuhan kita entah lang. Jadi ibas pengogenta bas pak saenda Jakobus nuriken entah pe Jakub nuriken. Karena kegeluhan kalak si erkini teken harus ia tek nangdangi pemeliharaan Tuhan bas kegeluhan. Kitab Jakub enda nuriken karena kini teken ras perbahanan sendalanan. Labias kita tek ngencaman Tuhan. Tapi pe harus si dalankan buah kini tekenta. Kini teken si erbuah teridah dengan teruji arah perbahanan. Maka kalak si tutus ertoto rulih pertotonna. Kalak si rulih pertotonna tetap tutus ia ertoto. MC itu riken ibas kitab enda. Maka ibas situasi si kugapana pe si jadi bas kegeluhenta. La pernah kita ngadi ertoto. Tetap kita tutus dengan setia ertoto, la perlu arwa teta. Tapi te kita maka pemeliharaan Tuhan tuhu-tuhu sempurna ibas kegeluhenta. Pertoton si turah ibas kini teken dengan pengarapan mulahi kalak ibas pinakit nari. Jadi adindai katakan ni jenda alilit si sakit dilolah pertua-pertua. Nuduhken sama kana pertua ertanggung jawab notoken daging kula jemaatna si sakit. Man pertua iberikan Tuhan kuasa guna notokenca gelah penakit silit ibas daging kula madan. Saja si jadi penungkunan litkinlah si dilo serayan Tuhan tupung kita sakit. Perlu min siakap kehadiran serayan Tuhan notoken kita ibas pinakit. Bagipe serayan Tuhan rutang min pusuhna notoken perpulungan Tuhan silit ibas pinakitan.
Jadi serayan Tuhan pe ingat na tanggung jawab na notoken perpulungan pe idilaw na serayan na guna notoken sa. Sebab banci jadi dah kam labo ka lit ka ngedai balate na yetek sakit maka labo idilaw na serayan sebab penakit biasa ngenda atena. Tapi bas ogen ta enda ikatakan makana serayan Tuhan idilo guna noto kenca. Iminaki ibas gelar Tuhan nina tapi labo minak neir ban samadan. Entah perusur si begi minyak urapan. Labo sir ban samadan. Maka ula kakarisi kultuskan minyak urapan. Sebab sirbahan sa pertoton begikan mekapkan kuasa Tuhan. Keleng ate Tuhan, perkuah ate Tuhan. Kitab Yakobus enda nuriken pe karena pentingna ertoto. Pertoton enda harus ibelaskan ibas kiniteken. Labo gelah ibelaskan saja. Engkai maka ikatakan idilo pertua. Kepeken ijendalit berhubungan ras pengakuan dosa. Sebab banci jadi lit pinakit arkiteken dosa. Lasit tehe siakap mon maun rekiteken pinakit daging kulangan ca tapi kepeken pinakit turah rekiteken dosa si ilakoken maka lit doa pengakuan dosa si membutuhkan pertobatan engkai maka na ertoto idilo pertua gelah na iakukan karena dosa ras kesalahan kenca itotoken lit pertobatan. Jadi adibanci si katakan serayan Tuhan jadi perantara. Penghubung man Tuhan. Langkrina kita enda. Pancing secara langsung ertoto man dibata. Tapi bas ogin enda. Ikatakan makana kala si erbahan dosa aku kenalah dosana. Gelah na pinakit na madan. Makana lit ngemaun-maun dah kam penggejapan tapi bagai reh pinakit lalah bandu sakur kitiken sadaya teta memang kalak latehna lalah ban bagai sange laguku makanggo bagai ndak bangku teta adi si sadari ngemakana reh pinakit air kitiken dosanta jeralah kita maka rulih pertotonta sebab dosa labo banci singgur ras kebenaran dibata dosa harus ibersihkan selalu gegah kuasa kesah Tuhan. Maka pertoton kalak benar ergegah. Sebab engkai pula ia ibas dosa nari. Kalak benar rembak ras dibata, ringan ibas dibata, ketedehan atena darami ras dalankan surah-surah Tuhan. Kalak bujur ngasup ngeluh suweras surah-surah kesah lah surah-surah daging maka pertoton nape erkuasa pertoton kalak benar maka banci jadi erkiteken ia tek nandangi pemeliharaan Tuhan maka iberikan Tuhan kuasa manbana guna nalukan iblis kuasa pinakit bagai pedosa ras kesalahan. Jadi ertoto enda labo soal profesional, tapi soal kuasa. Kala si bujur pertotonna ergegah dengan erkuasa. Adilaneka kita bujur pertotone pelanai ergegah dengan erkuasa. Makana ulah kasih kultuskan sesekala jalma ibas pertoton. Adi ia notokenca pasti berhasil lang kuasa Tuhan ngeerbahanca maka pertoton banci ruli. Maka si Arabkan iberikan Tuhan man banta kuasa guna ertoto bagi Elia anda ikatakan ibasogen tainda. Nggo 3 tahun setengah lareh udan. Maka namindo ia perkuah ati Tuhan. Kerina kalak ngatakan salah mungkin reh udan. Tapi mindo ia perkuah ati Tuhan, te ia nandangi pemeliharaan Tuhan. Jana ope lenga ia ertoto pe memang tuhu-tuhu, icidah kena makana
ia ngeluh ibas Tuhan, patuh ia nandangi perintah Tuhan, pertotonna ergegeh dengan berkuasa. Jadi labo sembarangan, labo banci bagi hati-hati saja. Pertoton kalak si benar, tuhu-tuhu ergegeh. Maka mandara menta genduari, kuga maka pertoton ta enda banci rulih. Ngeluhlah kita ibas kebenaran ras kebujuran. Sebabna ngenca ulu gegeh ta, ngenca asam ta ibas kita mindoman Tuhan. Kuasa pertotone te kita, pemeliharaan Tuhan ne te kita. Laban si te ngenca kita man Tuhan lali kai pisiban. Adi te kita man Tuhan si cidahkan bukti nyata ibas kegeluhan ta, maka kita kalak si kemalangan man Tuhan. Endame ibas pekan doa wari si peenem kenenda yajuk kita kerina. Gelah kita pe tetap saling mendoakan. Sebabna adina raduras kita ertoto enda jadi ulu gegeh ta. Maka makatep ninta dakam totoken aku ya. Entah peninta kaku totoken kam, sajaulah kari ninta ku totoken kam, tapi labo si totoken, banta pela si totoken. Adi urgensi kita notoken kala, totokenlah ular bual. Maka gegeh pertotonta. Adi reh temanta mindoman banta gelah itotoken, totokenlah. Gelahna tuhu-tuhu pertotonta ay rulih. Ula kari ninta ngoku totoken tapi lasi totoken. Laban si kita erbual. Makana senina ras turang sini kelengi Tuhan. Pustaka si badia pe nuriken makana adina dosa ay tetap ngelangketi bas kegeluhan ta. Pertoton ta ay larulih. Sirban carulih pertoton ta ay kuasa kesah Tuhan. Sebab ia singajari kita ertoto alu benar. Maka der kuasa kesah Tuhan ringan ibas kita. Te kita nandangi pemeliharaan Tuhan. Si geluhken ka geluh ta sueras perintah Tuhan. Tuhan si masu-masu kita kerina. Dikune rulih tah lengar rulih gia pertotonta. Tetaplah kita bujur. Tetaplah kita tetaplah kita geluh. Suera sura-sura Tuhan. Gela ibas paksana. Suera siakap Tuhan payo. Idengkeh kena. Dengan rulih ka pertoton ta kerinana. Amin. Mari ras kita ertoto. Bujur Tuhan ibas kata persingat singgo iseh kenduman kami arah katandu si ibegiken kami. Bahan dage Bapa maka kami tetap tek nandangi pemeliharaan Tuhan. Tek kami karena pertoton kalak si bujur dengan ergegeh. Ajarindu kami Tuhan. Maka tetap idarami ras idalankan kami sura-surandu. O Bapa si mada kuasa, dikunenggo seh pertoton kami rulih, larban ca meganjang ukur kami. Dikune lengah gia rulih pertoton kami, larban ca kiti ukur kami, dengan surut kami ibas erkini teken, tapi tetap kami nimai waktu Tuhan, ibas pertoton singgo ipenangkih kami man bandu. Enda mo Bapa pengendesen geluh kami, reh kami mindoman bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini tekenta, radukan krina kalak Kristen ibas krina ingan ras paksa, ninta dage ras-ras. Aku te mandi bata Bapa sila ersibar kuasana. Sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia, tubuh idur si nguda-nguda nari, si so keliaman, tergelar si Maria. Si ngenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakuken ku kayu persilang. Mate, jenari ikuburkan, nusur kudoni kematen, peteluariken ngokeke ibas si mate nari. Nangkih ku surga,
perkundulna arah kemuhen di bata bapa sila resibar kuasana. Jenari rehme ia pagi ngeranaken singgeluh rasi nggomate. Aku te man kesah si badia, canah lid sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalemi dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Mari ras-ras kita bersikap guna ngendesken persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata si jadi palas ibas kita nehken persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Kubaba ateku persembahan pengatakan bujurku, janahku ertoto man bandu. Tupung sisehken persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Ras kita rende ibas kitab Dendenta nomor 15 ayat si pemenah. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Isekin kami enda o Tuhan makalit gege ibas kami lako mereman bandu. Kerina silit ibas kami bekas pemerendu kami. Ajari kami Tuhan guna makeiken pemerendu. Bagepe ajari gerejandu ibas engkelola persembahan. Gelah rikutken si sentuduras peratendu me si idakoken kami. Tuhan ertoto kami, gelah namin kerina perpulungendu tetap tutus ertoto. Dikune rulih entah lengagia rulih pertotonna, tetap ia tutus ibas nehken pertotonna man bandu. Tetap ia tutus dengan erpengarapan nang dangi kuasandu. Dengan tetap ngeluh suwe rasura-surandu, gelah ngasup nimbak sura-sura daging. Kerina serayandu, bagaipe perpulungendu, mudramen klasis rasrunggun, Tuhan tetap si masu-masusa, gelah kerina pe terdilau tutus ertoto, sebab te kami gegah pertoton tuhu-tuhu erkuasa, adi kami ngeluh ibas kebujuran. Isilahi kami dosa, sebab dosa pe banci melala empeturah erbagai-bagai pinakit. Ajari kami Tuhan gelanggit kami ngaku dengan jerah, dengan lai pe usur-usur kami, salah dosa si ilakoken kami, gelah aula mesui dengan ceda ate kami. Tuhan ertoto kami nandangi perpulungendu si sakit, silit ibas proses pemulihan kesehatan. Kekelengan kami pertua emeritus Bapak Roni Arahta, bagepe Bapak Lia Purba, rikut peras nande Lemuel Bruginting. Bagepe kerina ngawani perpulungan dusi sakit, ijapa peringan, subuh irumah ras irumah sakit, bagepe kerina anak-anak dusi terinfeksi positif COVID-19, ibas kuat sandu, banci madan pinakit silit bas daging kulana. Enda me Tuhan pertoton ras pengendesen kami, reh kami ngendesken geluh kami, man bandu saja. Ertotope kami, gelah kam tetap si masu-masu geluh kami, gelah ibas wari si pepagi pe, banci ikuti kami, kebaktin pekan doa, wari si pepitukan. Dauhundu kerina alang abad, bagepe kami tetap makeken waktu silit guna erlajar arah katandu.
Sebab mindo kami man bandu ibas gelar Yesus Tuhan, singgo ngajari kami ertoto ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda, alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Alokenlah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Di bata simada perkuah ate, singgo nenahken kam kubas kemulianna si rasa lalap ibas Kristus, jadikan kam serta tetap megegeh dengan paguh. Ia ngesimada kuasa seh rasa lalap. Amin. Majuah-juah man bandu kerina ngawan perpulungan sini kelengi Tuhan. Enda gokadung kebaktin pekan doanta warisi peenemken. Jumpa kita kebaktin pekan doanta warisi pepituken warisi pepagi. Tuhan si pedau alang abad ibas kita kerina. Tetap semangat. Salam tedah ate. Salam majuah-juah man bandu kerina.